wena uthandana nomntanami kule age okuyo ufuna nemntanini ongaka njengoba ngilapha ngine evidence labantu bawu5 i4 ingitshele yonke into and waqala ngayo le4 usho ukuthi manje sebeyabona labatwana ukuthi kusho ukuthi uzobaqeda bonke I-definition of character lento yenzayo umosha igama lami ngizokuvulela iqala uzobona yenza into ozothanda mayenziwa kuwe yenze njani mangifundisa hayibo Josephine angisinto okudlala wena mina dlala wena mina ngine certificate ngifundile Mama Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Joseph Pascal Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josephpascal.co.za. So guys, today ke ngoletse ke mama mona, ke tlo mo fa fela sebaka so re jwetse why hantlantle a re ngoletse o tsamana ngwana wa hae wa mshimane. Motho mo le kae? teng kae ma Ke teng mama. Kopo jwetse di viewers sa rona tsa Joseph Pascal lebitso la hao le gore wa re ngoletse. mina ngumama uThembi ngwakambatha isibongo ngizele nangu umntanami uThabiso igama wacela kimi wathi mama kunama after classes esiwafunda ntambama njengomntwana owenza umatric ngathi ayikho inkinga mntanami ukuze ukhona ukuphasa ngamazinga aphezulu uzothola nebasari hamba uyofunda mntanami ngiyampatalela every month kwathiwa ilanga 100 rand uyangibona njani mntanami ngibuye engadini bengiyolima ngiyanisela every day ekseni nginiselela yena ukuthi ekhona ukufunda ehambe phambili yena ngitshelo abangani ukuthi lo mntana sithi thina siyele yena ujola no mistress manje ngifuna ukuya kuloya mistress owenza lenkinga nomntanami mudala kokuqala loya mistress close to 60 buka lo mntana una 18 years akafiki ngisho ku18 kodwa usejola nomntanami ngamagama athini ilokho ngifuna ukwazi ngifuna umu-expose azwe nawo makhelwane ngiqede lapho ngiye lafundisa khona bemasi esikoleni uma ngisuka lapho ngifuna ukumvulela ikhesi ngicela usizo kini cela ningisizeni Ngicela imoto indlula umuntu omdala yazi ngimangela. So mutho omulu wena uzwe ngabangani baka womntana. Thabiso yiba abangitshelile le ndaba yena uyangifihlela every day uphuma esikoleni kanti yena uyazi ukuthi bazodibana emakhoneni nalo thisha Batho Thabiso ntho mama ibuwa nginethe. Ayikho lento le akujoli nayo lo mama lo sokuthi lapha ngifike ngifunde esikoleni yabo sifunda ama after class mangiqeda ukufunda nge5 njengoba no5 i4 yonke ize kimi izokhuluma wena bonke boyi4 bakusukela ngamagama athini Thabiso uyangibona ukuthi ngisokola kanjani mntanami i4 iside lakho uyi1 ngifuna uphumelele wena ungihlisa isituzo ngidicilela phansi Yazi Thabiso namehlo wakho nje ayasho nkosi ayikho mama le nto abayikhulumayo ngathi akekho sho ngento ayikhulumayo u18 years uyosukela isalukazi esiya ku60 years ngamagama athini Thabiso angenzi lutho naye ma iya phambili angihlehli Okay mama ithi ngicela ukwenza so Kupa Mr John Siliguch, can we please move? Wena Thabiso mangukubhekile nje udlala ngathi because of amehlo wakho. No, amehlo wakhe ayagijima udlala ngathi and ama viewers we Joseph Pascal bakubhekile. You understand? Azelanga lana Thabiso ukuzodlala makasizelelana ukuzonceda wena. Because of lento lena mamthomlo kuphe mahanyana because ntho ayiyetsa ngowena. I sharp antlantle nje ki abuse engwe khulu hambi so wena and if we dumella ntho antlantle uqaqwa wena ke eng utlwane le mothomo chaza nje phela that it could happen maybe that you have a fetish for older women ay like ma ngiyafunda ngenzi lutho ukufunda kuphela mama yazini uThabiso ngiyambona nje umntana i-stage sidlala ngaye liphuma emdokweni mama i-stage sidlala ngoThabiso angizudlala uThabiso ke mntanami ngamzala mina ngizudlala uThabiso ngamzala 9 months no fine ayiya iyaphambili indaba bathi ukhala lapho mangiqeda iyaphambili indaba batho ngimaka nje selindi udlala umistress mi salwazi esingaka ngicela mama ukukokoda noguji singakazi Gogo Gogo Uri ka ne ke kopa motho mo lo hlai wena wa gasa witsi wa re chika ke kopa ngo kena Gogo motho mo lo le kae ke memang Thabiso memao Uri ke mang Josephine oh mama e ka be le go kwana mem Josephine
okay motho mola skis ne kopa fela re hlelle ka montle a ke batlo re di camera di kene mo ntlong ya hao ne kopa re fela re buele ka montle motho molo re tlile wena ga ka tlela o tlo lwantsha ka tlela o tlo etsa next ke tlile fela o tlo solve fela matter ye ke tlileng please ma'am Josephine yeah please ma'am Ay tela nkulu ma'am. okay motho molo le kae Re teng kae? re teng ke tlile le ngwana o wa motse Yeah, ke mo tseba ke mang lebitso la hae ke one of my student. Ke Thabiso. o ke Thabiso lebitso la hae Tsale motho molo ska ke tlile so ke ngoletswe ke mama a ke batlo ga ke fihla ke fesane fela ke hlaphaze taba re ke fefela motswadi wa ngwana sebaka sa rena o jwetse gore why handle re le Josie Bioscope re le mona motho molo over to you Mam Josephine unjani ma'am ngiyaphila ma'am Josephine ngize lapha inhliziyo yami ibuhlungu ngalendlela ma'am inkinga yami umntanami wathi wenza ama after classes ne then abangani bakhe bawu5 bangizile bazongitshela bathi akaye esikoleni njengoba engaye esikoleni khona niyanitholana khona wena uthandana nomntanami kule age okuyo waye ungihlaza ufuna nemntanini ongaka njengoba ngilapha ngine evidence labantu bawu5 i4 ingitshele yonke into and waqala ngayo le4 usho ukuthi manje sebeyabona labatwana ukuthi kusho ukuthi uzobaqeda bonke iphi evidence yakhona abantwana bazongitshela bezile bazongitshela mina ngiyafundisa buza uThabisa ukuthi ngiyenzani ngiyafundisa wesilona wami umntwana umthathe ngokuthi ngoba nakho umhlophe uyiyellow bone wabona ukuthi into yokudlala wena mina ngizokudlala wena angizokudlala wena mem Josephine wait angizokudlala wena Yeah, mina bengifuna ukubuza ukuthi umfundisa which subjects mama. Ngibafundisa imaths nephysics. So umuntu omdala imaths nephysics yakho yenza ukuthi uthande labantwana mawule ukubona lama whatsoever thing ubone usolve for x ubone nje ukuthi mele usolve lo mntana uThabiso No, akho kanjalo bayangisukela labantwana ngiyenze nini kona lokho Thabiso ngiyenzile leyo nto leyo no ngicela ningirespecte ngiyenzile leyo nto nini khona labantwana maybe bayakusukela bayi5 bonke ukuthi uthandana nabo No angaze angicabangi nokucabanga kwenza leyo nto leyo hayi uyangisukela lo mzali ukufaka intuba ayikho lento ekhuluma umama angayazi abangani nje bebekhuluma unje awuyiboni ngiyabasiza mina abantwana ngisiza abantwana bapha yakho bapha wawuhlalele inteko zakho zasikuphi akutshela iqiniso hayi mama no bazongimoshela Bayasho lo nobangani bakhe ukuthi bayasho bangani bakhe ukuthi wena you get into bapha abangani bakhe iphi le proof akhuluma ngayo iphi proof yakhona iphi no guys mama ke kopa re be realistic ha o tlo sukelwa ke bana ba i4 kaofela iyo Thabiso abo bana abangani bakhe abasho njalo so that's why ke tshore bana ba i4 ba tshelo kaofela and ba ni proof ntse ba bua le wena kwa ne proof nami ngizovula icala nami ngiyalivula i-definition of character lento yenzayo umosha igama lami ngizokuvulela icala uzobona umosha igama lakho wena umosha icala namhlanje udibene nabarong uhambe wrong uye KZN mina uzongibona kahle if ngiyakwenza leyo nto le kuyabe ngi-wrong but if angazi mani ngayenza lento abantwana labantu laba Thabiso re kopa o bue nnetane ha o tlo sukelwa ke dichomi tsao motho molo hanyane Thabiso bona o ntse o le busy ene ke a bona go protecta mama ke a o bona je le mo mahlong go maka let me tell you something dichomi tsao kaofela di ka se buimaka ba ba re wena wa B5 o utlwana lento wa ntse o protecta mama o ntse o bona gore o humiliate di rights tsa hao as ngwana wa mo protect ayikho asenzi next sokuthi ilotuzana ngefavorite lena yakhe yabo sokuthi mfasa kakhulu yakhe ukuthi mama uphase kakhulu uthola ijob ukupha i50 rand yabo so mama wait uThabiso uzuthini athi yena makaphase kakhulu umuphi i50 rand i50 rand umphelana uThabiso kumntana ngoba i50 rand imele umuphe lapha emphepheni umupha ama percentage mina ngiyabe ngibonga ukuthi abantu at least ngimenzela ukuthi abe nomdlandla babone nalabo abanye ukuthi kusetshenzwe uma usebenze kahle abanye ngiyakwenza kuba bonke is only that hayi diza nyana ukuthi babuye manje hayi mina ke shema ngisiyo lo mama lo uzongibona kahle namhlanje
namhlanje. Ngiyamnikeza i-50 lutho camba manga nami ngizoyenza leyo ufuna ukuyenza Uzoyenza? ngizovula i-case kwamina Le nto mayenziwa kubatwana bakho. yiphi yona Uyothanda? yiphi Yokuthandana mina nabantu. ngiyafundisa kunenkinga mangikhuluma nengane kanti mangifundisa umzali angithi ngiyafundisa Mayenziwa kuwe. ngiyafundisa Yenza into ozothanda mayenziwa kuwe. Wenze njani mangifundisa hayibo Josephine, angisinto okudlala wena mina. Dlala wena mina ngine-certificate ngifundile Mama wo. mina ngifundile Uyangimangaza umuntu omdala ufundile mara when it comes to abantwana laba abancane ubonisa ukuthi ufundile. ifade kuyimistake unikeza if imistake ukuthi ngibonise ukuthi uthandana nabo Thabile. umsebenzi yabo mangimnikeze i-50 rand ngiyaxolisa but angikaze ngithandane nengane Abangani bakaThabiso bathi nama-chats. abalethe Before law. That's why it's going to iyophelele Futhi wena wenza abantwana besikole babe jealous. Ngani? Babonile ukuthi manje sowujola noThabiso awusajola nobani bani. Sebanomona bayapayisa. hayi Abasayitholi 50. hayi ayikho leyo Unathile. Umntana umfaka itupa lo. Umfaka something uzwa ngawe lo. uhlakaniphile mzali le 50 rand engamupha yena I'm sure ngimuphe kayi-2 kayi-3 because uhlakaniphile Wona umthengelana nesikhambane ngoba akafuni. Mama wait. Mama wait. Le mali ayinikwa uwe. Mama Udla le mali Mama ayinikwa wait. uwe. Akethe ngiso mama wait anyana. Thabiso ngiyenzile lento leyo hayi ayikho nini ngicela u-understandise umamakho please ngiyakucela ngicela ukhulume nomzali wakho Angikaze ngilale naye. Ayithandi mina lento ayikhulumayo Sowulalela ke Thabiso. Abangani bakho baqamba manga ene bathi bane proof. Uyabona if uqamba manga ishow ikubhekile eJozi Bioscope kushuthi wena uyazifeyila and njengoba uzifeyila nabanye abantwana abancane abo ma mistress labo abalala nabo awubalweli. Ayikho into abayikhulumayo shithi bona abanomono ukuthi meme uyangithanda yabo. Manje bathi nabo bekajola nabo. Hayi angiyazi leyo mina ukuthi bekajola nabo angiyazi. Kumele sibonise amaphupho. abaqashi bami bazothini ayiphi ediyenzayo Kuphi ma? yeah Uthi bazothini kuphi? la Department of Education bazothini Iproof ayitholwe mama umuntu omdala. Angithi wena uthi awujola nabantwana. Yes, angithola. Uyabona laba bayifola baya akunankinga. Iproof mama uyisebana liproof ake. Yes njengoba umama athi bane proof so thina siJozi Bioscope so make sure ukuthi siyabheka. And once sathola anything umuntu omdala I don't wanna la into oqala uzoluza umsebenzi wakho. And already abantu laba bama-cameron bakubhekile ukuthi nje wena awukho professional but angithi uthi wena uyenzanga and nama ngikuforce nama ngithi uyenzile but nje sofunisisa siJozi Bioscope mama nami ngizobe ngine-lawyer lami nami ngizobe ngine-lawyer yami uzongibhadala if ayikho lento uzongibhadala because umosha ilona i-career yami umosha i-career yami ayikho lento oyikhulumayo no that's why ngisho lalela manje asuka la asuka khona abuya azokokoda kwami engabuya ngibonga ukuthi umntana akhe at least ngiyamsiza so ntho re tlo etsang re le Jozi Bioscope re tlo ilatelela taba e gore mama a re bontsha gore tšhomisetsa Thabiso tse proof e ba e tshwereng ke proof e feng ska ha ba re bona o kile wa tshola le bona o lokile le ka etsa ntho e le batlang o etsa enye into ne ma o bona ukuthi uThabiso wakho khona into engiyenzayo ngcono umthathe uThabiso akaphume once akaphume Uzodla abanye. angithi sishilo ukuthi Wenza nohla follow up. so ku right angithi umsebenzi wenihambani phela if utshola nabantwana abancane umuntu omdala thina siyithola re ithi sisho Usile wena. hambani sohlangana ecourt Sebenzi. Uzofana nami njengoba ngicole nginje. Uzofana nami. uzongibhadala ayikho lento oyenzayo ya ke samaye nginceda umntana wakho maqodo uzongitshela ukuthi Ulale nomntana nami. ngiyabafundisa Ulale nomntana nami. bathobola ke samaye mama tlol mam Josephine bye bye Usile. Usile ke bufundela into ukuthi ulale izalukazi. Mina ngiyabuvuka ngemasimini ngihambela wena usile. Angizokudlala wena mina Thabiso. mama ka hlompho le bikoko betso ke understand gore why tshwanetse o kwate so but ke kopa gona fela o re fe go ahead ya gore re batlisise le wena ke tla a ke tsebe re tla etsa off cameras gore re shebe gore wena hantlentle di proof o e thotseng ke feng so that le kgone ho fa di-viewers tsa rona follow up re batla ho bona proof motho o molotsa bana bao kaofela but no wena o etsa jwang ka situation e
ngiyombophisa njengamanje iproof ikhona bakhona laba bawu4 afunda nabo ngiye police station ngiyombophisa uma kuhlula ngiya nase district uyophelela nje umsebenzi mina ngikhathele wena nje yami engakuzala 9 months no fine ngizalela ukuthi uzodlala izalukazi usile wena Thabiso kwa wena kumanje esikhundle sokuthi ukhulumeke ukume nami ngumzali ubhizi usayida naye uyingane njani for 50 rand mina ngikufundisele ifuture yakho for life usile wena usile Gucci kopa o etse le mama wa tsa keng Thabiso wa bona nna ke o kopile hangata gore ke kopa go jwetse nnete go etsalang ene o phikile vele ka gona re le Chosi Bioscope re tlo make sure ra batlisisa gore mama hantlantle o bone proof efeng if ka ithola proof eo o tla bon disappointed le nona la yobane ke chance ya mo ya go itwanele ko abusing e batho ba bomme e batho ba sa notice ngwe le bona bana le go rape bana ba banyana Mama It's fine Thabiso. Hey guys, ke a tshepa go la bona batho ga itse ke fitla mona ke fitla le mama ha re fitla re tlile ko teacher e re yena ha etsa next mara ngwana o wa mshimane ha mshabile ha ke mo bona ke bone ka reng o maka ha ba tlontsa nnete but ha ke tshore o yentse but ha ke mo shabile fela ke mo suspect gore o tseba nnete yena because of chomi se tsa ise ifo di a tshore le tsona meme na ba fa di chelete bilona le di proof na jola le bona so chomba na ba sekolo al ka re la thola la sheba ba se bana le jealous no ba bona meme sa jola le Thabiso se ba qetela se bantsha di nnete so ntho go tlo etsa re le Chosi Bioscope re tlo make sure re rona hantlantle ra batlisisa le mama re bone proof eo ha re qetile tla le jotso hantlantle ho etsa etseng guys ke a le rata kaofela motswadi mo ha e belwe lona le ngwana o utlwanang le matitchere o ska le bala fela go email ko Chosi Bioscope to today ke a le rata I'll see you in the next episode so mama o re no nka case ena le proof ena o isa mieme ko court wa mo tshwarisa yes baby